okorgerera hamukuma harikiza ba SSC Omurikagango Division Shema Municipality omurugwa barukaho magingo gashahi 11 barukusheshera izoba kujya ngo n'amashanyarazi aho kari no jya ngo n'amashanyarazi kandi wogo umuntu yanirukanga kivuga ki kanyo namure hana kubosinganira kandi already umwika gwe no gukoma gwe no gwa side ya rugi ya na leta ubu naterwa isumu ya umumba shumesa banje mubaga ba Robert hamwe na school Nancy Arnitwe Brenda barukungambira ngo domico y'abana yasi kubayeza kungambira icyo nakora natera Madame DPC Conseranta kandi ya responding ngwire kizana polisi yeni yatera aba fire brigade omukumi yatugirangwe nyuma ho entakimazire zikaba zagerizeho kutahirira ishomereri ombwire bwekero inyuma ho mbiro bicyabo nabwo abantu bakabize batera mu baro kumpa uko mu birase bigenyuma batera ibirahure nabwo biyimuka ntunkanta kumira kakumira abandi barunda umuntu yabo ibirahure babyata batera amabare shumire baryifo morning prep na domu yesu biro ready so bona baryifo barakusoma nababana babagambira kugira ngo abana nubo bamanyisa ngo domu yonese korekana abana babagambira ngo domu yabere yone ikora ki ayo murogo gwayo kezishomereri abeji basiniya yakana babariyo no babuzubwa ngenda kumuriza abazire abwe byone bireho ukambwenu ekikusaba ekikusima ruhanga no kugira ngo ombana biti no zireki kino obotonje kizutora omuganda bebembezi nabeji bashabirwa kurwanisa obwesharingo mu mashomero ago barkwebembera ebigambirwa mukoro gwo kutora nabebembezi babeja batsya ahawe kigombe cha Uganda Secondary School Prefects Association ogukorerwa hari Intare School ikintu cy'urungi naba abebembezi b'amashomero ikintu cy'urungi kwabura abana aba tukabayamba bakerendera batayi babo umburyo bukitire ngo bwiro bwahwiraho tukatine manini nkagutine hati Deba tumazira kuruga centurions tuwe twine convention ninga shorte na rwabebembezi babeji ba prefects yetabe twina amashomero nshanje nabiri kandi abengi bakorengo mu 12 abayiteranireho for empowerment ntikikora kugira ngo empowering leaders babase kurakura no bwebembezi bwabo bwanyuma yo kutereberagano abebembeza abatori no habwe encourage baraganiso kutungura amashomero gabo Nkashimirwa mnonke wanyuma yo kutora bavuza akakipe ka SSPN ka Vice Chancellor Secretary akubatisha buryo. So excited of course nkasemera muno because it was really a great opportunity. Kana sasa nitasima Ruhanga because of this. Na abandi abansupporting out there ni Mbasima for all that you did. I encourage them to keep working hard and remain being committed because this thing they have taken up of leadership it's more about service. It's more about service than titles. Gasha kwa Mike Atwachire na Aloysius Byamukama.